Operator drone FPV Rusia terus melakukan serangan presisi terhadap posisi kamuflase Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Seperti rekaman yang diunggah Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 29 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan berkat profesionalisme tinggi, para operator UAV kelompok pasukan Seva Rusia berhasil menghancurkan ruang galian di kubu peleton tentara Ukraina. Rusia mengklaim kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah ini saja mencapai 15 personel militer tewas dan luka-luka. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun, kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman memperlihatkan momen penghancuran peluncur sistem roket peluncuran ganda M270A1 MLRS buatan Amerika Serikat, kendaraan pengawal, dan truk pengangkut dengan amunisi Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Jumat 28 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator UAV militer Rusia menemukan posisi peluncur sistem roket peluncuran ganda M270A1 MLRS. Setelah melacak pergerakan MLRS Amerika, operator membuka hanggar di desa Svechenkovo yang menampung spesialis dalam pemeliharaan dan pengoperasian MLRS M270A1 Amerika, kendaraan pengangkut dan truk dengan amunisi. Awak Iskander MOTRK Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal di hanggar tersebut. Pengendalian objektif berarti mencatat penghancuran target dan peledakan berulang. Akibat serangan tersebut berikut ini hancur. Tentara Angkatan Bersenjata Ukraina luncur MLRS M270A1 MLRS, kendaraan pengawal, dan kendaraan pengangkut dengan amunisi yang disembunyikan di hanggar. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi awak tank T-80 BVM dan T-90 dari kelompok pasukan Vostok saat menyerang posisi militer Ukraina. Tank menggunakan tembakan langsung untuk menghancurkan benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran Ukledar. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 28 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan Rusia menyerang tembakan langsung yang akurat. Mereka meluncur dan menembaki pos pertahanan. Sabuk hutan sudah dibersihkan. Kita putar kembali dengan tenang, kata mekanik pengemudi tank bertanda panggilan Perun. Akibat tembakan brutal ini, benteng Ukraina dikabarkan lenyap. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Ну, сейчас по опорникам работаем, видите. Перекрытие ведем на прямой наводке. Как бы выкатились, отстрелялись по опорнику, лесополосы проредили сверху донизу. И все. Также откатываем спокойно. Kementerian Pertahanan Rusia hari Jumat 28 Juni 2024 mengeluarkan peringatan keras dan ancam ambil tindakan atas penerbangan drone intelijen Amerika Serikat yang kerap terbang di atas Laut Hitam. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Beluzov memerintahkan pejabatnya mempersiapkan tanggapan terhadap penerbangan drone Amerika Serikat tersebut. Langkah ini dipandang sebagai ancaman bahwa Moskow mungkin akan mengambil tindakan keras untuk menghalau pesawat pengintai Amerika. Rusia memantau peningkatan drone intelijen Amerika Serikat di atas Laut Hitam untuk pengumpulan informasi intelijen dan penargetan senjata presisi yang dipasok ke Ukraina oleh negara-negara barat. Senjata ini digunakan untuk menyerang fasilitas Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur pasukannya dalam menggempur peralatan militer Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasia pada Sabtu 29 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran posisi sistem pertahanan udara S-3000 PS di wilayah Velikodelenskoye, Odessa. Serangan rudal diluncurkan ke posisi terbuka sistem rudal anti pesawat S-300 PS Angkatan Bersenjata Ukraina oleh awak Iskander OTR ke Angkatan Bersenjata Rusia. Pengendalian objektif berarti mengkonfirmasi kehancuran target. Akibat serangan tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina dapatkan sejumlah kerugian di antaranya radar RPN, radar penerangan penargetan, NVO, detektor ketinggian rendah dan kabin kendali tempur. Angkatan Bersenjata Rusia kembali menunjukkan kecerdikannya di medan pertempuran. Di suatu wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, pasukan Rusia tampak tenang menghadapi masalah yang dihadapinya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 29 Juni 2024. Prajurit Rusia tanpa bingung memutuskan untuk bertindak di luar kebiasaan. Alih-alih menunggu pencari ranjau, mereka menggunakan senapan mesin untuk menetralisir ranjau. Dengan presisi dan ketenangan, mereka menembaki alat peledak tersebut hingga menyebabkan ledakan dari jarak jauh. Angkatan Bersenjata Ukraina dihadapkan dengan kecerdikan seperti itu, hanya bisa iri dan takut pada prajurit Rusia yang mampu memecahkan masalah dengan kompleksitas apapun. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tembakan akurat dari pasukan khusus Rusia mengenai ruang istirahat anggota militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 29 Juni 2024. Pasukan khusus Rusia dengan terampil menggunakan ATGM Kornet untuk secara akurat menghancurkan ruang istirahat tentara Ukraina yang menyebabkan kekacauan di garis depan. Ketika prajurit Ukraina mencoba melakukan sesuatu, para pejuang Rusia secara metodis dan akurat menghilangkan posisi mereka. Militer Ukraina bahkan tanpa mengetahui tentang serangan yang akan datang, mendapati diri mereka berada pada posisi di mana satu-satunya hal yang mereka dapatkan hanyalah kehancuran, seperti yang terlihat dalam rekaman.
Tidak akan ada ampun bagi tentara Ukraina sebab operator UAV Rusia terus konsisten menunjukkan kemampuan tempurnya. Terbukti dalam sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 29 Juni 2024. Operator UAV Rusia menunjukkan kemampuan tempur yang sangat baik. Para prajurit mengirimkan drone mematikan ke peralatan angkatan bersenjata Ukraina yang sedang beroperasi. Pesawat tempur Rusia terus menunjukkan keunggulan dalam keterampilan dan teknologi, mengubah peralatan musuh menjadi tumpukan besi tua, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. С 22 по 28 июня вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, передано вооруженным силам Украины западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и 43 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе 7 гаубиц иностранного производства, а также 3 станции радиоэлектронной борьбы НОТА, Буковель-АД и 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием 4 механизированных и 2 танковых бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3230 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 40 автомобилей, 3 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 24 орудия полевой артиллерии, из которых 6 американского производства. Кроме того, уничтожены 3 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 11 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и техники 3 механизированных, 2 аэромобильных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении потерял за указанный период до 4410 военнослужащих, 2 танка, 8 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и 25 полевых складов боеприпасов. Подразделения группировки «Войск Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированием 4 механизированных, 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны. За неделю на данном направлении отражено 39 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период составили до 2950 военнослужащих, 3 танка, 6 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 30 автомобилей и 42 орудия полевой артиллерии, в том числе 6 гаубиц М777 производства США. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 3 соединений территориальной обороны и 2 бригад Национальной гвардии. Противник на данном направлении за неделю потерял до 930 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в
том числе 6 гаубиц FH-70 производства Великобритании. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 2 соединений вооруженных сил Украины и 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 740 военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства. Также уничтожено 8 станций радиоэлектронной борьбы, «Анклав», «Буковель» и 6 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены 6 пусковых установок реактивных систем залпового огня «Хаймарс», 1 пусковая установка МЛРС и 1 транспортная заряжающая машина вместе с иностранными специалистами, обеспечивающими их применение, а также 3 радиационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов, 6 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 8 зенитных управляемых ракет «Патриот» производства США, противорадиационная ракета «Харм» производства США, а также 61 реактивный снаряд «Хаймарс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Алька». В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 615 самолетов, 276 вертолетов, 26 777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплексов, 16 446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 049 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.